Maroibi Pauxing Kara, Awang India insurgency free Oirakle, Center and Northeast Key, dispute sing Lushiningly, Zepinada, Agency the Gipanga Paukra, Naga political issue Lucinan of Say Kungama Hena India Lenga Kimaike, Prime Minister Powers Gadon Honoraglabasu, House Power like Haita than a later Vasu Nagaland State Assembly election Matang Sahi, English and Kungo Hondo Angan Maserta Pangthoklakle, Mikalas Gimawana, Narandigi, Nagaland the Lerakiba, BJP National President JP Nadana Awang Poki State Singi. State singer si insurgency free Oirakle Hana Fongo Kiba Loinana, Santana Palm Libu Pandamdi, Northeast the Lady Pasay, Naribu Wapam Sing like Haitana Lucian Mani Hana Fongo Cre, Wapamasi, BJP National President and Nagalinda, Tunglabaga Pantadana State Adugi, Alls Ripayim, Belist Pangtukibi Yam Labamiam Saruk Gaba, Rally Amada Fongo Kibini. Miam Saruk Yaduna Pangtukiba, BJP Rally Eduda, Magna Makatana High. Northeast region si Hausakti insurgency free over region amo Oirakle, Karbi Anglong's agreement adu Mamangi Kumza, English Singani Kungamatoida, Kuyak Pina Kibini. Taba Aduma Awang India gi Saruk Singasisu insurgency Laitaba Masum Sokot Mapam Sing, Ohena Bigi Pandam the Pangto Kibeneduga, Tripura agreement Kumza, English Singani Tarakama Augusta, Kuyak Pina Kibini. Bru family Singi, Aroibu Waroish Namapura Nabigitamaktasu. Bru accord su Kuyak Pina Krihadi. Aduga Naga political issue gi matangda Palladuna Magna Fondo Kibada Naga Accords NSC NIM ga Satharakliba framework agreement so Kumza English Singaniga Taraga Mangada Kuyak Pina Kibani Adubu agreement Ashida Akaknabi issue kra Tholakpadagi Nagaland gi Deputy Minister Waipet Paton Amason Nagaland State BJP President Temzen Imna along the Tholaklibi issue sing adugi matangda Yingsilagani Haki Loinana Nagaland asi Tuan ba tribe Taraga Turuna Puna Laminaragli State Amani Haraduna, tribe Puna Maxing Asina, Nagaland gi culture, Hanjil Handuna Mashibu, Yokana Bohona Duna Lakli Benaki, Kanagumama Aikogi tribal singi problem Amasum issue sing Tasing Masakang Bagaloinana, Haibasing Adubu, Onana Bohona Rapami, Ama Haibtarabadi, Prime Minister Narendra Modi Nainisu, BJP President Asina, Rally Edura Sarugakiba, Miam Fundoki. Awang Nongpoki State Singna Sako Thorangi Tabak Sing Hena Paktok Sakto Hanaba Siem Sare, Tabak Sing Sigi Manunga Lambi Semgat Pa Masum, Railway gi Network Sing Lehenbaga Loinana Ishingi Lambi Amasum, Nongtaki Lambi Singi Pibam Pagat Hanabasu Yawaki, Tashanama Union Government, Northeast Region Bu Economic Hub Ama Ohenaba Hona Badanatana, Egg is Policy gi Makada, Southeast Asia gi Lebak Singa, Samzina Nabahonari Haki. Ngarang Magna Nagaland at Tunglabaga, State Adugi legislature singa Akanaba, Mipam Pangtok to na Lakadori election Gimatanga, Gumna Kanana Kihanesu, Paus na Fundorakli. Makasa Tarapoina, Vladimir Putin Amasim Xi Jinping na table wang with the Pamdana US Kimayukta, Wari Chanakre. Russia gi President Vladimir Putin Amasim Sainagi Lusimba Xi Jinping ga Ukraine at Hukliba, conflict adu Hokiba Matunda. Haukiba Matung Haktang Nangasi Unadana Waris Hanakre Amasum Nungsup Laboxing Mayokta Makoigi, strategic Mari Singadu, Tagat Cre Asang ba Akoi table Anida Amagamaga on Chinaduna Pamlagama Sumakoigi, Nakan Namakoigi, Tengbang Basingna, Laibaga Lundana Lusingba Aniaduna Hanagi, Swabed, Oza Pikistanda, SCO Summit Amagi Nakana Unaki. President Putin Ginama Masi, Nongsup Laboxing na Maki Labaku, Naitum Tahana Bohonaribadu, Ngamde, Habadu Unabagi, Tanzama Oikre. Great Power Singi Taudanga do Lona Basainana, Russia Loinana Tabak Pakanabagi, Aningbale. Kunagi Iranga, Sighting Piraba, Malema Madatangdu Laitaba, Masum Apabagi Energy Hapsanaba, Lamzing Bagis Alonama Lobasum, Mihaina Warisana Baduda, Sainagi, Zinzin Bingna, Russia Putin Daki. Sainana, Russia Loinana Amaga Gimarueva, interesting Sagona Bigi Aningbal Haina, Chinese State Broadcaster CCTV Nike, Ukraine was Sagona Bamangzil Tana Honariba Masum, Russia Gimata the sentencing Tamliba United States, Putin a make Sina Mayuna Bigi Pirep Amaloki. Polars Wall Amasem Nabahona Kosing a Dohandakti Sapsana, Atiba Saktam Ama Ola Cream, Sumapung Fanamasi, Yaninga Oidi Haina Putin Haki. Taiwan gi matang na Sainagi damak Moscow na sawatkani haibadu amuhana seshil haladuna Ukraine gi crisis ka mari lainana aikogi Chinese marup singi khal sanaba fere badu aikoina yamna wangna thagali haina Putin na Xi Jinping na haki
वन चाइना की प्रिंसिपल अदुदा अखोइना सेना लेप्तुना लई US अमसुम मखोइगी मखा पोनबा लेबाकसिंगना ताइवान स्ट्रीट सथारिबा काइहौबदु अखोइना कंडेम तौवी हाइना पुतिन हाइखि करिगुम्बदा फटनदबा मरी अमा लैनरंबा हानगी कोल्ड वार एलाइसिंग चाइना अमसुम रशियाना यूनाइटेड स्टेट्सना मलेमबु पासिलक्लिबा अदुगी मयोक्ता नामखै लैतबा मरुप अमनि हाइबदुगी सरुक ओइना सै खरसिदा यामना हेना नक्सिनरख्रे लैबा अनि असिना मिलिटरी की तेंगबांगनाबसु हेना कंखरनख्रे रशिया की फार ईस्ट हौखिबा थारा पांगथोकपा मिलिटरी एक्सरसाइज सिंगदा सरुक यानबा चाइनाना ट्रुप चा कया थाखि मॉस्कोना रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्रीना ngasi sagolse numita phongdokhibada Russian amasum Chinese warship singna Pacific ta joint drill ama sathari amasum samudrada live fire artillery exercise ama pangthoknaba thawrang tawriaki SCO summit asigidamak China amasum Europe ki marakta Silk Road trade route singi hub singi manungdagi ama oiramkhiba talna po asoba mosmok singi cities Samarkand की स्ट्रीट सिंगदा पुलिस अमसुम अमर vehicle मयाम अमगा लोइनना security section थमख्रे हाइनसु पाउसना फोंदोरक्ली अमरोमदना अवांगनोंपोक सकट हननब थबक या पाइखलक्ली अमित शाह सेंट्रल अमसुम असम गवर्नमेंट सिंग अमसुम एडिवासी ग्रुप निपान की म्यूट सिंगा एग्रीमेंट अमा सही तौनबगी तंगबा लौरदुना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना ngasi हाइख्रे अवांगनोंपोकपु सकट हननब मरु ओइना लमदमसिदा शांति लेनब थबक कया मरु लखले असम दा आदिवासी सिंग अमसुम चाबागन वर्कर सिंग की मतम कुइरब वाथो लोइसिननब दिल्ली दे एग्रीमेंट अदु सही तौनखिबनी एग्रीमेंट अदु सही तौनखिबा ग्रुप सिंग अदुदा ABCF ACMA AA NLA APA STF AANLA FG BCL BT अमसुम ACMA FG यावरी शांति अमसुम चौखटपा अवांगनोंपोक अमगी प्राइम मिनिस्टर की मियेंग अदुगी मतुंगिना इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा मंगा फावगी मनुंगदा अवांगनोंपोकता एक्सट्रीमिज्म लेहंदनबगी माइकेदी एग्रीमेंट असि अतोपा मरुओइबा पंदुप अमा ओइरगनी हाइनो होम मिनिस्टर हाइखि मांगना हाइखि असम की ट्राइबल ग्रुप सिंगी केडर लिसिंग अमगा सामगा मार्फगनी थोइना खुलाई थादोक्तुना मौसागी पुंसीदा थोलखरे लमदमसिगी इना खुलबा नाट योखतुना अमसुम सखोट हंदुना येंगनबा पुनमक संगताइनदुना शांति ओइबा मसुम नुंगाये फबा अवांगनो ओहेननबा खोंथांग कयामरुम लखले हाइना सुमांग हाइखि अमगा अमगा पाव फाउनबा वाटपा अमगा अमगागी येफबगी मतांगना सयनबा मरमदगी तोंगान ग्रुप सिंगना खुलाई पैकेट कियमदी मदुदा हारिबा ग्रुप सिंग अमसुम स्टेट गवर्नमेंट सिंग अमसुम सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंग मरक्ता खुथोनबसिंगदा पुंसी लिसिंग क्या मांगख्रे हाइनसु मांग हाइखि प्राइम मिनिस्टर की लिसिंग मखादा सेंट्रल गवर्नमेंट अवांगनोंपोक स्टेट सिंग मरक्ता लैरिबा ngamkhai येनबा पुनमा अमसुम खुलाई पाइब ग्रुप सिंगी मरी लेनबा येनबा पुनमक इंग्लिश सिंगनी कुनगा मरीगी ममांग वॉरेशन पुरकनबा वरेप लौख्रे हाइना मांग हाइखि याना रोल सही तौनखिबा ग्रुप सिंग अदु इंग्लिश सिंगनी तरागनी थोइदगी 6 फेयर तौनदुना लैखिबनी अमसुम डेजिग्नेटेड कंपनी सिंग द लೈ परेश बरुवाना लुसिंगबो आइना थिंगबा ULFA की हॉटलाइन फेक्शन अमसुम कमातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन खनतना असम थबक तौरिबा अतै रेबेल पुनमक गवर्नमेंट का शांति की याना रोल सिंग तौनख्रे हाउस फावर सही तौनखिबा एग्रीमेंट पुनमा अदुगी सारत मौदराग हुंदोइदी मापुंग फाना पांगथोक्तुना असम यावना अवांगनोंपोक पुमदा अमोहना शांति हंजिन हनख्रे हाइना होम मिनिस्टर अदुना हाइखि सही तौनखिबा एग्रीमेंट अदुदा आदिवासी ग्रुप सिंगी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अमसुम एजुकेशन की आशा सिंग अदु मापुंग फानबा इंडिया अमसुम असम की गवर्नमेंट सिंगी थाबक ओइगनी आदिवासी ग्रुप सिंगी सोशल कल्चरल्स इथनिक अमसुम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ngaknaba अमसुम कंकट हननबा प्रोविजन सिंगसु एग्रीमेंट अदुदा यावरी एग्रीमेंट अदुदा चाबागान सिंग खोंगलै थुना एहेनबा मियेंग थाददुना सपोर्ट हनबगी मियेंग अमगा लोइनना आदिवासी वेलफेयर्स एंड डेवलपमेंट काउंसिल की लिंखनबा अमसुम खुलाई पाइबा केडर सिंगी खुंदा लैता हनबगी खोंथांग सिंग अमसुम चाबागान वर्कर सिंगी येफनबगी वाफम सिंगसु एग्रीमेंट अदुदा यावरी आदिवासी लैब खुंगांग सिंग अमसुम माफम सिंगदा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दमक सही मंगागी मतम मनुंगदा सेंट्रल अमसुम असम गवर्नमेंट सिंगना लुपा करोड़ सवा पीदुना पुना लुपा करोड़ लिसिंग अमगी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज अमा पीगनी जनवरी तिवा लिबरेशन आर्मी अमसुम यूनाइटेड गोरखा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की केडर पुनम खुलाई कोनना सरेंडर तौखी हाइनसु पाउसना फोंदोरक्ली
मखा सथरजरक पोइना मैम एडिटोरियल पेज तकी लखसरकान स्पेशल कंटेंट अमा ओइना मैम ना थमजरमगे थमजगदुरिबा कंटेंट असिगी ममिंगसिना तामोदा नंगसिबु रबन मकोकला भेजेंद्रजीत तेलेम लुपा क्रोर कायदो कया ताजरमदबनी खंगजरमदबनी हंदक्ति ओंथोना मातोइना तारे मणिपुर सरकार की सेंदोल लुपा क्रोर कुन कुंथ्रा मंगाई पंग्याम यामनति करी करीनो खरा अदु मतौरगा सिंगतखिबसु मयाबनी खली करीसु लैबा सेलफम नति गोली तिल अमगी ममल फंगब नति अखोइना मीगी सेंदोल हाइनजबगी मीगी मरल तोलगा अदुक पेनजबगी तोलहनबा हाइबदुनी ओवरड्राफ्ट फावबदी ताद्रिदना मणिपुर सरकार की लमदम सिगी नहा अहल सिंगी नंबोद ओवरड्राफ्ट तादरबसु निशान लैसुरब नहा सिंग नुपा नुपी सिंगी सिंगली नौरीददी ओवरडोस दी फजना ओइनरे सत्पदा तुरोई ngamloinarabi kaya lambi sarakta masing khangdana thengnarakli laikai laikai da yumthongda upu karakta mongpak makhara sapon kef patra masa masa marang kaina lei mon makhara mongpak karakta ma leramba thaina saukhatringai matam du natre ngasidi lamdam se lupa crore gi drug number 4 guli makhal na mo magi mahut sinkre lupa crore kaya do सेनरबा कैदौंगै सोर तलगदबा खंगद्रबा मिरोल क्याना अयुक नुंथिल मोन खांगनादुना यावनरी मतमगी अवोनबा नुंसिनी कनानासु थिंबा ngamnadi नोंग मकांगदे लुपा क्रोर गी ड्रग नंबर 4 गुली फारिबदुबु थांगनबा इहिंगदा मफम अमदा हेक्तगा सोंखलै हेलोयरा लामा बरा तुमा बरा कनानासु हाइबा ngamnadi खरना हाय कक्लगा मसिंग हेने सोंखलकपा रबन मकोकनी खरामन हाय सामरक ngamaragni kangboman हाय हेलोयनी मदुसु हेलोय एटोमिनी खरामन हाय फोंगदो ई थर्ड जेंडर नि नुपागा तिनखरगना हेलोयगी सकलोन लौबा नुपीगा पुनखरगना बुट प्लेट कुम मखुट सांगलगा क्वेश्चन चेन मंगंबा ड्रग हाइबगी ओएसी फ्रेंड्स लोमदगिनि हाइदि ngalingay matamdadi aphangba manamasingnagi sunglaga semba ana layingbada sizinanabagidama drug puthokibani Europe ta BC lising mangaga satret aduwaidagi opium sizinaba thengnarakibagi paulai haidi Africa romdagi anauba lamthiba horakpa sai lising samagi mamangdagi hauna mioiba kanglupna opium poppies asi Mediterranean da thengnaduna puthokrabani haidi ngasi kunga mathoi suba sai sa asidadi drug na heroin number 4 na mayai karaba guli yuna hogolakliba naharol nupa nupi singi singli naurida tinkhiduna mioi bahai khunai si malemdigi laikha taba mutkinabigi masa ama oina sagonarakli lainga ki war on drug na landa syllabus nomugi mafam hongla duna mafam amada natragan amada keku lotpegi sanaraduna tamnalai sarol lauri lupa crore gi mayai karaba polam sing फारी ना क्या की पुंसी खंगु थकता लुसिलकनी असिगुमलबा तमथीरबा मयाई कारबा निसासिगा समनरुरबा मयोय क्या की पुंसी सी हिंगलिब्रा शिरब्रा हाइबदो मसाना खंगजद्री मखोय इमुंग मनुंगसिंग मामा पासिंग मासा आमा लैरिब्रा शिख्रब्रा हाइबदा वखलदा तारंग मालंग सनरी मखोय इमुंगसिंगी पुंसी मयंगसी युम पालिब्रा तारंगला मरंगला हाइजबा ngamjadri गोली साबा फोर कापा मसाना नैरकपदा इमुंग युम पाननबा पोलम अमत लैरक्त्रबनी अरेबा अफंगबा हुरानदुना शेगादा योट येप्तुना होलगा योंथोकली मदुरा फंगलको सेल खरादुना खराय खंगदना सेलगा गोली लैरी सारी कापली सीबा ngamdraba thawai aduna Mondrang Sanari वगर्द सत्तुना लाइ मयामगा जगोय सारी हुई योली येनगनु योली पुखम तेंकोर खबै सेगप कुरफु कोरफांग कोम्पा खुदेंग मसागी मतुगी सेन इनबा फिरोल फनेक येपतुना हुरानदुना पुरी नोमगी सहाउनबा काफहाउनबा सीबसंग खंगदना लंथेंगनरी मसिनी ngasiगी sakotkraba khunai amagi drug sagonaraba punsi mahing naharolgi khongthang mafam matam sadana tamodaga loinarubadagi manung matam sadana puk kangthoklakle segrak singsilakle khu sup khudol haire yen anabigi magna laimaida lekthabagum guligi nisha mayana yairabada mangak lekthari mareng zumaduna makhu karakta lekthari masagi matau singye ngamdraba wakhal lamaknaraba mama mapa oibasing wakhal lainanarakli law inkhol yonaduna masagi punsibu kamdauna kangadage karamba lambida puraknaba honagadagi haiba wakhal asi khanpham khangnadri
Tamoda naka naknarurabasing Puk Kangthoklakle Lengaki war on drug asina nomonomagi son taraglaba well on drug tarakadori Kunai si laika tana mutkigadori tablets morphines drug alcohols nakuna lauriba tamodagi salon sina lamdamasigi hagolakdiba naharol nupan pipuna mapu manung matam sadana mabukang hale Aikoi asumbalanjang amadi sangsilasi habang si special content si miyama thamjaramge Atopa paw madana China amadi Russia na nakshinaba mari thambana malemgi santi rakshya akaiba lakani Russia amadi China gi marakta nakshinaba mari thambana malemgi santi rakshya gi phibam na akaiba lakani haina Taiwan phongdukre Russia gi president Vladimir Putin Chinese counterpart Xi Jinping unaduna Ukraine conflict matana wari sanaba laikravani Irai numita Taiwan phongdoki buwa phamamada Russia amadi China leba ani malemgi na santi thamnaba honabada akiba pidiba lebak singni lebani sina nakshinanaba mari thambana malemgi santi rakshya akaiba lakadoriba sida thingnaba honaba darakale Uzbek city Samarkanda China gi president Xi Jinping Putin gi unakhibada hairibadi Russia na asobu sakti oina ba honabada China gi maikedi gi sokat poli masigi pakhum oina Russia gi president Vladimir Putin na haikibada China na self rule oiriba Taiwan mo makhoi gi territory gi manungsana leiriba lamdam gi sarukni haina claim tawribasi sokat poli malem gi oina authoritarian leader ani sigi mari asina maram oiraga China na nongmadi Russia na Ukraine da landabagumna Taiwan landarakpa yabi akiba leiribani Taiwan gi foreign ministry gi maikedi gi pikhiba statement da hairibadi Shanghai Cooperation Organization gi miphamda Russia na Chinese Communist Party authoritarians Spanish government pu sagoladuna pikibu wapum adu aikhoigi sovereignty da akaiba piba aranba thawongni haire su pausna makhatana phongdorakle atoba paumana Prime Minister Narendra Modi na SDO gi summit Russia gi President Putin da lan gi matam na te khangankhre Prime Minister Narendra Modi na Uzbekistan gi Samarkand pangthukliba Shanghai Cooperation Organization gi mifamda Russia gi President Vladimir Putin gi unaduna wari sanakhibada hauziki iras lan gi matam nate santi gi matam ni khankhre haina official report amagi matungina phongdokli Prime Minister Narendra Modi na hakibada ngasigi irasidi lan gi iranate maana telephone call tawduna wari sanakhiba matamda hiramasigi matangna khankrabani aikoina santi gi lambida matau karamna khumang chaukshin gadagi haibigi matangda wari sananabagi tanja ama phangani Hokibasai kyagi matamasida India amadi Russia lebani sina puna thapak tawminaduna lakhi Russia gi president Vladimir Putin ga hakthengna unaduna wari sanakhibada Prime Minister Narendra Modi na wapamasi khankhibani Russia na Ukraine sai sigi February da thad landasin khraba matung tarakbada ihan hanboina Prime Minister Narendra Modi amadi Russia gi president Putin gi wari sanakhibani India amadi Russia gi lebak masel gi oina leinariba mari gi matangdadi aikoina telephone call tawduna kyarakhana wari sanakre aikoina sana thaknaba chinjak thau security amadi fertilizer gi matangna problem ayu nariba singasi ko onana ba hona batai Russia na Ukraine bu India gi mairoi sing evacuate tawna bu hona bada mating pangbirakpa gi damakta su thagat bu uli haidi India gi leader sinasu bilaterals regionals amadi atai atopa global gi mari lena bi issue kya amasu Shanghai Cooperation Organization gi summit adugi sideline khananai nakhi Sadakhiba meeting aduda Russian President Vladimir Putin na Prime Minister Narendra Modi da hakibada Russia na Ukraine oirakliba phiyomisi gi matang India e paupi duno khanki Ukraine gi conflict asigi matang na khoina lauriba position adu ayana khangi adu ai khoina masi athuba matamda wari sanaraga losinana bo hona gani hairene su pausna makhatana phongdorakli amaromdana AAP gi MLA Amana Tulagi AIDS tagi Ain Yadava Khulai amadi lupa lakh taragani thugi senpham phangkhre Delhi Police Unit ki anti corruption ki branch na AAP ki MLA Amanatullah Khan amadi ma ki business partner oiriba Hamid Ali Khan Masood Usman gi location the red satakiba matamda Ain Yadava khusu khulai amadi case oina lupa lakh taragani thugi senpham phangbangam khre haina official report amagi matungina phongdokli anti corruption branch na Aam Aadmi Party ki leader Amanatullah Khan Sayani Ani Suraba Delhi Waqf Board ki case ka mari lena wang pang sataki Delhi Waqf Board ki recommenda ain kai ba thawong sing sataki haibagi damakta ACB na thigatli bani BJP ki leader
Kapil Mishrabu Aam Adami Party na lusingba Delhi da leiba government pu crime mafia salaiba government haina maral sikhi Lushila po na to pa pong tanga thamjaramge Tibet ki Lhasa sinja ki awat pa mayuknare COVID-19 laise sandorakpagi sathiba phibam ama mayuknari ba Tibet ki provincial capitals Lhasa matam sangna quarantine tawduna laikhibadagi chinjak sathina watpagi phibam ama mayuknare haina irai namita media gi report amana phongdokre tha amarum hena akan COVID-19 gi section tharang lokhaluraba matungda apikpa city Lhasa paksana infection sandokpa madi chinjak watpagi phibam mayuknari miyoi lak nipan gi lising humfu leiba city Lhasa hauju phawba infection chawaga nifu hena record tawkhre amasum city sigi manungda leiba imung kya gi oina sana thanaba chinjak laisilaktre maramdi COVID-19 gi ahanba case in August nipana thengna khraba matungdagi miyoi kaya mayumdagi hendok handana lehen khibana tragana athubagi oina CM hospital singda thakibadagi ni haina Hong Kong base toba pauksi South China Morning Post na report tawki samwang kawi haina masak takjaba Lhasa da leiba miyoi mana hai mak numit kunthraga tarukni mak yumdagi mapan thonna lenki sana thakna ba phangna ba hona basi ka hena awab oire masu miyoi kya chinjak laisilaktre ili Zhenjiang da leiba prefecture da oirakli ba phibam madugo manana makhoi da thingnari haina ayakna fawi haina wangna phongdokpa wafam pauksi duna panki tha sigi hawgalakpada sana thakna ba amasum tangai phadana sangba polamsing phangdabagi phibam laikhibadagi miyamna madugi matangda complain tawnaba social media da thagalakpadagi online fawba thingjin khraba matungda illicity governmenta lankhre haina ngakpinaba haijaba lekhi China gi dynamic zero covid policy makhara karbar gi asoba mafam oiriba sangai yauna China gi city kayamru matam sangna lockdown toba masum akan ba thingbasing lakhalakpadagi mangba supply chain apan mathukpa masum economic hantarakhi hainasu pausna makhatana phongdorakli adu hausukoina di myam paus matang silu sinjarage masum myam puna no babdin ngamini saina channel sigi makedigi su myam famna thamjari and thank you